Hindi nga rin din irugi papagayam nga ibasa. Dahil lagip tinapalabas ni pagayam tayong Carmen, ini barangay Sawang, San Juan, Ilocosur. Sagudahin ito nga rin tisurat. Dear Manong Nemi, harapap ko idi Manong Nemi, nasaluhan-luhan ko tibangunan mi nga pamilya. Agaduhak ti lalaki anak ay kariyak, nakatakta ko na inay ti daytoy nga lubong. Ngem natunday dayta nga rapap ko Manong Nemi. Tao mo na unay kat nakurapay kami. High school graduate ak lahing Manong. Kat kabota saan akon nga makapagbasa. Nagsapula akon Manong Nemi ti trabaho. When? Duma-duma klase trabaho. Servidora, iti karinderya, sales lady, iti tiyandaan. Ayan. And waitress, iti restaurant. Aging ka Manong Nemi nga nagpautak nga nagtrabaho iti akas katulong iti may nga balay. Sakbay nga dimteng ni Wilson iti biyag ko. Wen Manong Nemi dimteng ni Wilson iti biyag ko, tayo siguro tinaikari nga para kanya. Ararapapat kidi nga ako mamatawayano, nga krusonada kanya. Unod ako mabaknang nga mga asawa kanya. Ngayon kasano ko ma? Kanada nga tabaknang nga mga yat, iti may salang nga katulong, wano at say. Baka tilaing bagik, tik ikutak nga pintas, banglukin pusaksak, tikalekagumanda. Iso nga, ididimtengan ni Wilson ti biyag ko Manong Nemi nga taga-igid ti baybay, nga taga-barangay Sawang, San Juan, Ilocosur, nga may salay nga mangalap. Dito'y maten Manong, tinagtungpalan ti amin, ket imanugot ak maten Manong Nemi, di bagana nga ikalay sana. Kaya po Manong Nemi, tadaddan nga nagari ti ayat, gartem, urge, uno aharem ako na damanong. Dito yung matin Manong Nemi, ngayon kading ko nga talaga. Makiasawa akon kini Wilson. Nagkasar kam nga road Manong Nemi kini Wilson. Nagnaed kami ti may salay nga abong-abong. Wen, kat ko na, oray nga tamat nga, no abong-abong lang. Nagpintas, no mayugyug, mawagwag, mapasamak Manong Nemi at artificial nga earthquake kuno kinkinid. Agwayong-gwayong no kasta nga glove making kami. Ket kunak ngagbabawi ak unay no apay nga may salay nga gagangay nga mangalap tinagbaling nga asawa. Ket nalamaglaunay Manong. Nangruna Manong Nemi no saan nga mapanagkalap ni Wilson idi gabutan na dawel ti baybay. No na dawel ti baybay. Nadawel met nilakay. Marig na kayo din tirigat ti ba nagbiyak Manong. Sang kasapulan sang kaapuyan. At dapat nagigundahway Manong Nemi nga isursurusur ko ti gudwa. Ngayon aguutang iti bagas tapno adalayang isaang mi. Nangruna Manong Nemi idi adan talo nga anak mi. Nagbabawi ang iman nga rin mabaling ko. Ngam no kasta Manong Nemi nga arakupan nak ni Wilson. Damo pa'y langbit agad ta. Aggula-gulak. Alamanin, kitni, awan pa'y maisaang. Alamanin. Ngam po naman ni Wilson. Napialaing nga malipatan tirigat kan problema, Carmen. No kasta nga glinagilo ta. Talo lang nga ro din na kita anak ta. Alakang ala. Di mo kahit nga ron. Mapangor, isapol sa balik. Nagloko ka. At no hasta nga masukit nanton ti teko nada nga pakakikiyak Manong. Agasog akton manin anangaron. Kat matikal lakmet no kasta nga aprusan ni Wilson Manong Nemi ti barokong ko.
Di kat pa nang gusto naman nimi ti mang karamkam kadagiti man sana si talulaeng Carmen. Umunahin ti talo. Talulaeng tagbaling anak ta. Ngam kabota. Nagpalaykit ka manin. Uno maten. Di awang problema ta. Uray bigat. Aldaw. Rabi. Kasla malipatak mo't ngagpay sumanong nimi ti problema. Kaslawan rigat manong nemi no addaak iti katengaan iti romansami kini Wilson. Oo, iti lakit laing mo nga bumatok-batok. Mangalap ka nga talaga. Nagkaglaing ka ngagpana. Uwan manong nemi asog ka nga reng-eng mapno iti uneg. Ti kubo-kubo no abong-abong. Kat no hasta nga aldaw ibaon mi digiti anak mi nga mapandagay ayam kat sumabay kami kan kamanong. Oen manong nemi agbabawi ako nakuma ngem talaga. No apay ani Wilson din nagbalin nga asawa. Apay nga sa anak naguray idi ti Hawaiano wano adda mabalin na kuma ore balo o pensyonado. Pero na duma manong nemi kat sa anak mo't lang agbabawi kapat at least maragsakan akmet. Nangruna no kasta magitak tiragsak digiti anak ko. Nangruna ini taadan ni Kati nga inauna iti elementarya ket agun unor met. Aging ka nga nakapagturpuso ni Suna. Huwain manong nemi kat salsaludsudan ti kapsat ti asa anak mi nga inauna. No maituloy ng hadimat laing ti managbasa na. No agbasa ka di matlang isuna iti high school. Manong nemi kastatsal saludsudin no ko ni Kati. No makapagbasa matlang isuna iti high school. Yung tsaka mga sungbatan manong. Turo magrigat matlat at iba nagbiag. Napya kumamat. No. Saan nga agmamalas ni Wilson no kasta nga pa nagkalap manong nemi ta sigay matlagan pa na ti mamalin ng ikalap. Ganiti may isang aldaw manong nemi nga pa naglablabami kinikati kabayatan nga ururayan mi ni Wilson nga napan nagsangat iti sigay na. Dagdagdagig manong nemi ti anak ko ta nakabaybay nga kutkuti. Lagkuti ka na Kati. Ano yati mulmulingling nga makasta ha? Sige nang tulungan kayo nga kibugsaw tiling na banyo. Aldaw manen agkiraos manen ti tiyan. Buisit ki di kastoy gabiyag. Ako saan mo nanang kita sagay sa talang nga pandesal ti engkapeta iti eksapa. Di ba bisinte manin? Akhir nakaisaan ka kumaitan. Nga maumot manin nagyan ti magbagasan. Ay, biyag aya. Kaanan to nga tangalumong ti biyag tayo. Pangalante nga rod manin ti bagas nga isaan kumang. Nanang, hindi manin umutang. No ang dapay mayat nga agpautang Maring no adot makalapan ni tatang. Kata degatang tayo iti bagas. Wala tamokon. Baka di pa'y uman nga sidain tayo di kimpet di sigay na. Impakat na nga sigay nga nagpatnang. Kit no makalabata yun tunang. Kit no magaan. Ingkay tumanin i-deliver ka da Mississippi yun dagito yung linabaan tayo. Kaya dadan tumanin tandan nyo manulaing met. Isong tumanin natin gatang tayo kanin tayo nga para malam. Kanin tong bigat nga rod. Anya manin tayo lamutin tayo. Kadadan tuwanin da kayo madlatin nagkuna. Agsingsingpet kami nga talo nga agkakabsat. Ken tumulong kami trabaho. No laki dita na salon at latan ni tatang. Kenda kayo, kadagbiyak tayo. Insang ka ibagayo, nga di na tayo baybayan ni Apo Diyos. Sabi ko mga anak ko. Sabi ko mata, saan na tayo nga baybayan ni Apo Diyos? Saan na tayo nga baybayan? Nga madamag ko man nang. Nagraduar akong elementarya. Makapagbasak ka di matlayang di high school. Lumanin mangig ko na itang damdamagam. Nanang please,
Ore ka sa ano ko matirigat tayo ng masapol nga ituloy ko tagbasa. Kahit ko ti makapagturpos nanang. Oen manong nemi dahil tati paulit-ulit nga salsalutsudan tinaon ng anak ko nga ni Kati nga no makapagbasa matlang iti high school. Sa bagay, no high school, alis tumat lang remedyo. Makapagturpos to nga tama ti high school. Kakas kanyak lang nga high school lang. Ngayon ti kolehiyo manong nemi no kasto lang ti biyag talagang awalat amuhon. Nga makatulong to nga tamat tira ni Kati. Ito no graduarin ti high school ta mapantungat agkatulong. Wano conforme dito at mabalin na kapagtrabahuan. No di mga makiasaho nga dagos Kaya dumteng manong nemi ni Wilson nga naggapoy ti baybay nga napan nagsangat itinagpat nagasigay ngayon pakat na. Masurunak manan manong. Ha? Tas sa sunod saan maron masurun? Dito ka dilang manan tinakalapam Wilson? Di nga arot. Ana? Ay nga arot Carmen. Kat isumot lang ti kambet iti sigay ko. Di ba umanay nga sadayin tayo? Pangalan ti nga arot di may isaha nga pamigat tayo. Inak manin umutang nga datatang Ti ko nang di ka talagang malas ka. Carmen? Siya ka lang ti gusto nga mangalap dito yung barangay sawang Kinam ni Reggie. Nagatumang kalapan na. Sino nga Reggie? Dahil manugang na kilyo kinim Janet. Tunggal mabanggag kalap. Kaya doon isang penda. Sino? Dikit na dumang mangalap dito. Nagatumang kalapan da. Kaya dawagin pa kini Arnel. Sino Arnel? Ni Arnel sa puso nito. Naglingag kalap na dyan nung asut pa ba nagkalap. Carmen, gagangel ka sigay ti pagkalap ko. Pangalak ko mga rutin na pintas kaya natindog nga ko mga sigay na mati may gatang. Kaya nagdita duma, moderno ti pagkalap da. Kompleto da. Adabang ka di motor da. Mabanda ti adayo nga kalap. Mawatan na ko ma. Woo! Dahil kayo dito ulit-ulitim nga magbaga. Kaya nagaliptak ka. Agsalukag ka. Ipapuspusam ti amin. Inga makikuyog ka na kiti agdandanamita. Carmen? Buhayin. Makikuyog ka na kiti mapanagdandanamita ko nakmet. Ngayon di mo kayat. Kita ay-ayaban na kamet. Ay, Jack kahit illegal nga pagkalap. Bakit? Oo, dola aming style mo. Amoklo ko mga agastoy. Ti pagbanagan ti biyag ko ti danam Wilson. Adayo ko mga sikati na kiasawaak. Ay, pasensya ka na, Carmen. Kastoy lang, ti may paikuking kakabiyag. Ngayon sa bali, an-anos lang. Adamad labunga na gito nga, panagan-anos tayo. Saan kayo bagam ka ti an-anos. Saan na tayo nga baybayan na po, Diyos? Tun ka ngayon na tayo sa pulan tayo. Si Kamet, hamong nga bababalo ni Apo Diyos. Hoyen, saan na tayo nga baybayan niya po, Diyos? Oen manong nemi kastamet iti sang kaibaga ti asawak nga saan na tayo nga baybayan niya po, Diyos. Nakastamet ti bagbagak ka nagiti anak ko manong nemi nosta nga asugan da tirikat ti panagbiag. Again ka manong nemi nga ti may sang aldaw ang alin ni Kati di buksit na. Nanang, nalinayan dyan na po'y. Nalingtak pa yun dyan ikan nga nakalapan ni tatang. Ikitayabag mo mga rodigit addi mo na, tamangang kailatan. Dan din ako na makaisalapay, may salapay ko aming nga linabanta. Kanin tatang mo yan na. Anik ko. Oh, mas masama ka nga. Kati ha? Nasakit ti tiyan ko nanang. Hindi na ko magamatang tiya. Agas ko di testor. Umati ko artak. Kan sigurado nga di takahit nga pautangan. Ada 20 pesos nga duldulin ko ti pitakak. Amo no sa din ayan na ti pitakak. Ada ti basit nga altar ng langka. Galan sa dyan. Susapo. Pati sakit. Agas tiya sakit ti buksit. Diyos ko.
Laing galanin, tayo tigatang mo, tiagas mo, kutikan. Uwan manong nemi palubos ko kinikati nga anak kong inauna nga ison ti mapan mangala iti nakadulin nga 20 pesos iti wallet ko. Ba nagsiddo ka rak manong? Ang mga dumaduktalan ti anak ko iti wallet ko. Nagsanayag. Anak ko maduktalan na sadyay. Madugtalan na, ti may sapaliman. Amangan ko na no ada madugtalan na nga palimed, iti panangukag na ti wallet ko. Dahita manong name iti nagparik na kaniyak. Irita dumawat ni Kati nga inauna nga anak mi manunay mi ti katang nakano ti agas gamutag sakit ti tiyan na. Ket pudno manong. Iri sumagpeten ni Kati nga nagapoy ti tiyan gigimatang ti agas ti tiyan na ket nakapagtumaren. Naalay-ayang nga tana. Awan ti sakit nga mariknana. Idi umasadig kanyak ket damdamagin na manong. Nang? Sino da ito eh? Dito nga ladawan. Muti. Lani na nang. Salud-sudak lang. Api nga. Diyak kadimat ko na kaya nga 20 pesos lang iti alaem. Nga mapi nga pati na ito nga ladawan ti maladaga kaya inalam. Mas dawak nga rod. Saan mat nga siyak data? Saan mat nga niadin ko? O mat kada kami nga kakabsat data nga ladawan. Nakanapitot ko lang. O, nanyaman na ito. Api nga rin nga paharit siyo. Mati nga rin, tibalang ko. Api ko ba ibalang mo? Nagloko ka. Nang, sino da ita? Uwen manong nemi pinalutpot nak. Palpalutputan nak. Ni Kati no asino ti maladaga nga adda iti picture. Ngaminong taklay ng isuna tapno sardangan nak. Ngayon bagak nga di napakibyangan dahi dyan nga ladawan. Ada nga min palimid ko tinapalabas manong. Ada palimid ko tinapalabas nga awan titured ko nga nagbudno idi iti asawak. Sagbay nga nag-asawa kami. No kaya damat di kong daway nga rugbiak ko matagpudno. Ngamjak tuhanin may tultuloy. Nagtultuloy nga rod tiba nagrigat ti biyak mi manong nemi ngamket di. Di mi pulos malipatan ti agkarkararag. Nang rona, no kasta, manong nemi, nga dumteng, iti panangan mi. Nga uray lang, no kasimsimple, tinaidasar, nga taraon, iti dulang. Nga madakam amin manong nemi nga sang kapamilya, amang sagrap iti taraon. Adak, ti asawak, kanagitiya, talo nga nakmi. Kadgabo manong nemi ta sangkang puluso makalipat kanihapot Diyos. Ti asawa, iti na ipagagangayan, nga mangidaulo manong nemi ti apabaha kararan. Tapno may kari kami Diyos ko, ngagkidaw iti panang tarabayo ka na kami, kanitan yaman nakidawan mi. Umuna-unay, nga pakawanin niyo kuma, dagi di basbason mi. Alana ko. Magante ka ro din. Okay. Ibunong mo dati sa daen tayo, Carmen. Kadigit talungan naktak. Oray, awal latat pa nakabagi ko. Basta, ada si daen nagitan naktak. Ad alakay nga sikat ang sida. Dapat si kang arudek sapsapol ala. Mangantayo no rekit nakidaw. Nakinidaw tayo yung kiniapod Diyos ti pa nakabindisyon na gito nakataraon. Nga magtad ka na tayo, tikirid kan bigsa tayo. Aya, alangan, makantayon. Uwen manong nemi kasta lang tiki na simple. Iti panangan mi nasang kapamilya nga mangipaunag ti anyamang nga nidasar nga taraon. Kasta manong nemi ti karkararag mi ti Diyos nga glupos kumamatan ti biag mi.
Nakaturog ay nagdetalungan anak mi manong nemi ngem madlaw ko. Sampai ka nakaturog ta asawak. Kasta akman. Gabi di ka makaturog. Carmen. Abi di ka makaturog ko nak. Yaman iti problema. Saan sabat nga maibos ti problema eh. Pampanunutek lang di ka sa Santay Wilson. Kaya no anyaman di kiti paglablabsak. No paglablabsak no ka. Nagaruan na no kasta nga makaungetak. Kaya makaibagaak ka na kiti paksaktan. Dispensarin ako ma. Buo nga lang day tayo ti. No, adari kiti may bagbagakin ka. Maawatan ka, Carmen. Maawatan kanto, itag na nayon. Gaputi patpatag ka. Uwain manong nemi an anugutek nga talaga numaminsang nga naglablabesak. Nukas nga apaek, ti asawa, nangaruna nukas nga basit, ti makalapan na. Dildilawek, no apay nga saan nga agsalukag, no apay nga mapapalak ka nagdaduma manong nemi nga mangalap, no apay nga saan nga maitulad ti asawa. Ibabaon ko pa no ka nga sumurutan nga gusar ti illegal nga magkalap nga dinamat kaya. Alam maturog kan. Malaglagin ko lang tinapalabas, Wilson. Tada ka di maitulong kada tayo tinapalabas? Ken may sa Carmen. Tinabud nung ayat kat awang pateg tinaglabas. Sangwan tayo ti masakbayan, ta iso tirang tayo ti pagtungpalan. Kasla kanta na ita Uwin kanta na ita, di ba? Huwag kanta. Kantahin mga ron. Pagkantahin na pagkitrabrabiin. Ida ito. Alam ta barbareng makaturog kak no kantahin. Kanta na ita. Napita sa kanta. Alam, Tinapudno nga ayat awan pateeg tinaglabas sangwan taket masakbayan ngay sutirang tay ti pagtungpalan. Saan sama na kasat lyrics na isong ti amok pagkankantahan na kadyak amok kanta yung lipatan mo tinapalabas, Carmen. Yung dayta nga napalabas kat adda may tulong na iti masakbayan rumbeng una nga lagi pen ken pasadiwain ng rabiin, Carmen, maturugtan. Good night, biyak ko. Good night to Wilson. Uwain manong nemi nakaturog to ni Wilson ngam jak tupel ang makaturog. Mangmangikon to ti parugururok na. Naimasin ti turog ni Wilson ngam siyak. Jak man naituloy ti kahit ko kumang ibagakan kuha na. Ngam anya di ko na. Adda nga ta maitulong kada kami tinapalabas ko. Kumusta nga taitan? Kumusta nga taitan inaunang anak ko ng Nikati? Kumusta nga taitan ni Junior? Uwain manong nemi talagang al-alyaan nak tinapalabas. No, apigid di kasto manong. Kas na ko nakitahin manong nemi nga dain inaunang anak ko ng Nikati. Lalaki. Junior tinagan na. Nga dito tirasun no apay akom kumustay kisuna. Kumusta nga tamat itan? Tiye. Pudpud nung nga inauna nga anak ko.
Nakaturog ak matlaeng manunemi kadi sa bali manin nga aldaw. Nanang, alis tuam. Apay nga minak dinanon na ya. Kaya tagawid ak matkat, sumangpet ak matkat. Danapan ko lang, danapan ko inalid di abagatan. Apay si mabat ka. Ay nanang, alis tuam. Adagur oras sa balay nga sa nga ili tayo, nakakutse. Agasawa kan guwapo ti barito nga anak da. Nakakutse? Agasawa? Kan barito nga guwapo nga anak da ko na. Unang, umay ka na. Kadi tayo pailang ngororahin da ka. Pati ng tatang kitawan. Diyos ko. O nila ito nagparbalik na kanyak. Sabay kumanta na ito yung tiurorahin mi nga mangted kada kami tigas-gasat mi. Sabay kumanta. Kasladyak mamati idi tamabigbig ko dagiti agasawa nga nagpaayak idi sadyay lawag akas katulong manong nemi. Akaduwa dati gwapo nga barito. Adakkel iti pamatik. Iso da ito hindi inaunang anak ko. Ni Junior. Junior. Sir, ma'am, pasensya kayo. Kastoy lang tikinan numumi. Ay, Carmen, iso di Junior. Di Juniho. Ni Carmen. Ibagbagak na. Ibagbagami kini mamong mo. Kapod nung inam. Diyos ko. Diyos ko, gaman ka na kayo. Makitak batlaeng ang tinaho ng anak ko. Dakal kan Jun, anak. Impod no da papa, kini mama kanyak. Nga saan ni sudat ipod no nga naganak kanyak. Nagtulag kam nga minidi iti asawa, Carmen. Doon makarador ni June iti high school. Kadi sundon ti panang ipod no umi, ti ipod no akinataon. Iso nga may kami, tarikagayan na unay nga makita ti ipod no nga inana. Nanang, anak. Nanang ko. Inarakop nak ti anak kong inauna manon na imikat. Binalas ko matday tang-arakop na. Kinaurag lang makasangsangit. Kadya ka mo, manon na iminuan niya't kay papanan ti panagsangit ko. Sangit ti ragsa. Diyon anak ko. Pangawarin ako ma. Nung nakabasulak man, tinaramid ko. Ngayon paadap ka, kada share kini ma'am. Ngayon soda idi ti amok. Ta nagpaayak ka katulong da. Awan ti basol yun ang amok. Amok kami nga, di na maipayan itinaranyag. Di ka maipayan tinaranyag masakbayan anak. Uwan amok. Nga di ka maipayan tinaranyag masakbayan idinto tayo suda. Awan anak da. Kaniso na ti makaitad kang kay tinaran niya ka masakbayan. Amo ti Diyos, ang impatig ka. Kandi ka pulos lidipat anak. Ada kanyak tila dawam. Idi maladaga ka pailaeng. Nga iso ti pakalaglagi pakeng ka. Nanang, asinungor ti pudnong amak. Ha? Kahit kumat ka mamuhan. Kan kahit kumat makita. Sir, Carmen, naibagamin kang kuha na ti amin. Nga kahit na siguro nga si kamot laeng ti mismo nga pakangigan na. Jun anak, kuha. Anda ka pa laeng idi ityan ko, idi matay ti pudno nga ma'am. Nagkarelasyon kami. Nakalipat kami. Kat si kadibong at ayan ayat mi. Ngay di mapangko kumaibaga ama si kugak. Natay madgaya man ti amam gapo ti aksidente. Kat ulitek, anak. Nuan niya man tinakabasulat. Kat nagkurkurang aking ka. Pakawanin ako ma. Ngim ulitek anak. Impateg ka. Kanibat pateg ka, June. Iba't pateg ka unay-unay anak ko.
ipatpatag ka unay-unay. Uwan manong nemi na ibutaktakan ti palimad ko itinapalapas. Sa anak ko nga makapagulbod pahay, nga ada anak ko iti kinabalasan ko. Nga inauna nga anak ng ni Cathy, nga inauna nga anak Mickey ni Wilson. Nga dan napalabas ko sakbay manong nemi nga dimteng ni Wilson iti biyag ko. Nga dati diti kang kanayon ko kuma nga ibaga nga ipudno kini Wilson. Ngem, awan ti pulos ti tured ko. Nga dahil nga tamad ten tinitudi nga panawain tapno maamuan ti kinapudno. Tas sigon manong nemi kini sir nga amok nga lalaki. Nakas pa nang ilawlawag na. Nga itan ta nagraduaren ni June manong nemi iti high school kadison ti panang ipudnuda. Nga saan da nga pudno nga anak. No di kat siyak ti akin anak. Kat gaboy ti dayta tinargagayan ni June manong nemi nga makita na. Nga may da mismo dito barangay Sawang. Kat nakita da nga mismo manong nemi. No kasano ti kasasahad mi. Ti abong-abong mi. Ti kinanunumi. Nga arig na mangrutay-rutay kami. Gaboy ti daytoy manong nemi syempre. Inalak na ito agundawa ka nagpakawan iti asawak. Pakawanin nak, Wilson. Pakawanin nak ko ma. Awan di basol mo, Carmen. Diyan ka dimot ko na ken ka. Adya kanta ko na. Tinapudno nga ayan. Awan patek tinaglabas. Sangwan taket masakbayan. Nga isutrang tay ti pagtungpala. No, puto kinantampay. Gama na. Apay pinanawam nga ro dagiti sa nga ilim. Dagiti nagbalin idi nga amom. Nang ro na ti anak mo nga inaw na. Mayat ti sara. Mayat pa nakisasarito dagiti anak mo. Nga nakwada. Nang naro na kay ni Cathy. Ay mamum, dakil di maitulong tinapalabas, Wilson. Gapatay-tay palahan kating ka rin ni June. Nga tulungan na tayo. Isuda ti mangbalbaliw iti biyag tayo. Isuda ti bang palupos iti biyag tayo. Sabi ko ma, sabi ko ma, sigurado. Umaykan. Indadanggan di. Panakisasalita ni Cathy katakwada. Kaduwen manong nemi kaslasaan nga mamati ni Cathy to ulit-ulitan na. Pudno ka di sir, ma'am. Pudno ka di kuya. Noon niya man tikidawen ka na kami ti anak mi. Ni John, ni manong mo. Matungpal. Abi ka di nga saan. Kuya John. Cathy, umuna nga baliwan tayo ti balayo. Ha? Saan ton nga abong-abong? Sementadon ton. Ken kompleto talikamin. Wow! Ano nga likamin, kuya? TV, ref, napipindas nga sala set, napindas ka balay. Dakam doon ti kapipintasan nga balay dito yung barangay Sawang. Dakman na mo, ado man napipindas dito, ado man tawayano. Saan kam ton nga paatiw? Saan ton nga abong-abong? Wan. Agyaman kami, kuya Jun. Ken, maituloy kong tumutlayang ti paragbasak. Aging gangag turpusak. Kahit ko tagbaling na nurse, kuya. Kahit nasot kuyat mo, di iso. Magbasahin na ka. Ay. Ken, kwa, iha. Sir, kami ni tatang yung itigatang nakaragiti modernong pagkalap. Wow! Wow na wow! Uwan manong nemi maragragsakan na amang buybuya itiragsak ni Cathy kastamot tendig iti adina. Tunggal mangagda manong nemi no kasano ngagbalbaliw ti bihag mi. Babayan ti inauna nga anak ko. Takas ko na ni sir. Di dati nga amok nga lalaki.
Nga amin na kidawan ti anak ko. Kat ipaayda. Kidawan na para ka na kami. Para kanyak nga inana. Para ti asawak. Kan para ka lagi ti kakabsat na iti ina. Nga kayong imbag unay ti Diyos manong na kanyo ni tatang ko, sir. Iti pagkalap na nga moderno. Yun. Adan tumatan bangka di motor mi, sir. Makadayon to ni tatang mi nga mapanagkalap kita dun to di makalapan na. Oin, kami mat ni nanang iyo ti puunan ng agnegosyo. Mangipastek to iti grocery iti higit ti baybay. Nga dito iti pakagatangan kada iti so amin nakasapulan di iti mangalap. Wow, wow na wow. Agyaman kami sir, ma'am. Agan kuya. Thank you Lord. Thank you. Oh, ti anak ko na ya. Nanang. Pasensya kayo ti inaunang anak mi kini Wilson sir. Anak ko Jun. Talagang agraman di iti kakamsat na. Excited dala unay. kasla saan da pa lang mamati. Dumteng to amin di kita saan ka di. Dumteng to amin di kita nga amuyo ka sa pulan mi. Kanagyaman kami kada kayo. Uwin no, agyaman te kada kuwada. Ni kuya, kinisar ki ni ma'am. Kang runaan na una pagyamanan tayo. Ket ni Apo Diyos. Uwin manong name ti kaadda dagiti dati nga amok. Kagraman maten manong name ni June nga anak ko nga inauna. Anak ko iti kinabalasan. Oras ang kabasit laing iti nakalapan ti asawak manong naimi kada iti nga aldaw ket linutok nang prito ak nang tuno ak nang lengtaak nang sigangak pay manong ket gaputan na narunan da manong naimi ti pangrabii gapot agsipnget idin manong naimi mabainak ko ma ngem talaga nga nakapagsasango kami, nakapaglalanglang kami nga nangan manong naimi. Kat kasi ti dati manong naimi ngayon aramid ti asawak tinagkararag sakbaya kimamet kami manong naimi ti pasat ti kararag na agaman kami Diyos ko agaman kami tapin at gamon tinabayagan nga araraw mikang ka ti kaadda da sir ka ni ma'am ti kaadda ti nauna nga anak ti asawa nga isuda itinaramat yo tapno ni kastakit isuda ti mga ramid iti panakapatgan di kitikid daw mikan ka Lord ti panaglupos ti biyag mi ti panakaitad tinaranya ka masakbayan di kita anak mi nga orel hagluluwa at manong naimi ka na kita kapasat ti kararag ti asawa kan oray manong naimi di kita anak ko at may susurot na ngagluluwa luwa ni ragsak manong ngam napunas mo't lang di kita luwa iduragyan min ti mangan ket inimas dagiti dati nga amok manong naimi ti linutok ken kastawaten ti anak ko ni imas ti luto yun nanang ni imas ti kasi ikan ditoy gapot at presko anak ko kaisang sangat iti pa nakaluto na saan nga ilado ken naiimas ti ikan ditoy sawa aging ka manong naimi nga dimtengan ti panagpakada da pinagpakpakadan ti anak ko ket karina manong naimi ngagsublin to tapno matungpal ti amin ing kami nang kanagsubli kam tumanen nang runa kaniya umay kay to sarasarungkaran agaman nakanak agaman kami kada kayo urayin nyo tong palen mi kada papa ni mama dagiti karimi urayin nyo nga tong palen mi tanang agagadan to amin ha agagadan wen may patakder tinapintas kan nalagda nga balay agraman tumatan ti
grocery nga negosyo. Wenang. Wen. Kat magatang matenda kiti inlista ni tatang ang magatang nga kasapulan na tapno maadaan ti moderno a pagkalap. Kat babayan ka na kita nga pagsapulan nyo, saan yun nga problema ti masakbayan na kitalo nga kapsat ko. Kano adap emergency pagkasapulan nyo ti kwarta. Patganda papakin ni mamata nyaman nakit daw ko katakawada para kada kayo. Oh, anak ko, agyaman kami. Kat ni Diyos ti kagro na pagyamanan mi. Pagyamanan tayo, agyaman kami, Diyos ko. Uwan manong nemi adu dagiti mas daaw nga kalugaran mi. Edi tabigla naglupos ti biyag mi. Uwan. Manipod iti abong manong nemi nadan kamin iti dakkel dalawa kinapintas a balay. Manipod manong nemi iti gagangay la sigay pana nga pagkalap ti asawak addan bangka di motor sa alla nga may maysa ken moderno a pagkalap manong. Saan kon nga dildilawen nga basit ti pagkalap na wano makalapan na gabota talaga nga makaadayo maten nga mapanagkalap. Aging gaita manong nemi at dapay laing kaniyak tiladawan ni Jungun idi maladaga. Uwen. Kaday di abong manong nemi pimintas ken limagdan saan mi nga rinakrak pinapintas mi sa mi pinalagda. Nga iso ti pan nakabudega nga pangipanpenpenan ni Wilson kadagiti gamit na ngagkalap. Ket ti balay mi ita kompleto talikamen ti pasdek ti negosyo ken dagiti moderno gamit ni Wilson ti panagkalap na ken isoda talaga digitoy manong nemi ti mangipalpalagip iti napalabas nga dayta nga napalabas ket iso iti nangaramid iti rangtay iti masakbayan ang mangitunda kada kami iti napintas a pagtungpalan. Kasi ti masansanakan kantahin ni Wilson manon nemi nga ti napalabas ket nga awan patig tanyaman dayta nalidem nga napalabas panunuten mi gidi ti masakbayan nga isu ti rangtay ti pagtungpalan. Wain manong nemi ti laeng sakbay nga nangrugi iti lockdown o ni pandemya. Iso ti panagturpos ti nauna nga anak ko manong nemi ti kurso na nga nursing nga ni Kati. Ket iso pay iti alisto pa nakaipasana iti board na ket nakastrek ng dagos manong nemi iti ospital ti gobyerno. Deja iti kapigsa ti COVID manong nemi ket pagbutbut nga miidi baka no ag positive na tisuna gabot maki palpulapul kadagiti cases manong. Ngem naasi nga talaga ni Apo Diyos taging ka rito ay manong nemi ket sa amin napadpadasan ti nagpositive siya ti asawak kastamot ti nagtaluan nakmi nangro na kini June manong nemi nga may saitan nga engineer ti naunak manong adan pabilyana kadada dua nga apu kumikan kuwan. Si bibiyag pa ilang manong nemi da sir ni ma'am kat maayo dala unay kadagiti apu ko da nga apu kumi nga putot ni June manong nemi. Ni Kati adamutan na boyfriend na kat posible nga kada ito nga tawin kat agmanugang kami para ken kuha na manong. Dagiti duwa nga inaudi nga anak mi kini Wilson manong nemi adada pa lang ta iti college ken higher grade. Iti kurso damat nga accountancy ken education. Manong nemi agyaman naklaunay iti panagsublim iti programa nga lagip ti napalabas. Iti kumapay laeng nga gandat ko nga talaga nga kontakan ka. Tapos nakisalay-say nga mismo ken ka dito'y nga pakasalitaan ti biyag mi. At dapat hindi damag ko manong nemi nga imay ka dito'y. Iti balay ka no da kagawad da kilyo ngem
nairanamat idi nga awanak dito hilugar mi. Tadak sa Manila idi. Taiso ko matigundaway ko anang isalaysay ken kati amin. Ngem ko nak, nasaan panaladaw ti amin kadi di mangig kong andakan iti lagip tinapalabas na nagsubli ka. Kaya matenti kundaway ng karigatak tam tumakuntak ka. Tap na mismo ng enak isalaysay ken ka dito nga pagkasalitak. Kaya nagyaman aklaunay, iti anos mo nga nang isurat, nang urnos, kaya nagyamanak, iti laing mo nga nang ibasa. Kaya sabi ko ma, tadamat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak nga dibungeg. Tuwi nga rod, agyaman nga pagaya mo, Carmen, iti barangay Sawang, San Juan, Ilocosur. Agamon kami mat kang Carmen, tengka pa nang iburay ti pagkasalitaam.